Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tubaza Allah w'ekitiibwa akyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusasa n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, oyo gwe yabeera nga atutumira nga rahmatan lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Tugenda kutandikira yo twakomye insha Allah biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Tina ora wa rawa rawasi rawasiya rawasiya rawasiya, hakadha. Wa'i ino ain ewangala kulya we nekibeera nekibeera wa Isa wa Isa wa Isa sukara 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 na wa nawa nawasi nawasi. Tudemu wana nabeka tulabe. Rawasiya wa Isa sukara nawasi. ama amali amalihi. A moment. Naam, tubadde wanti waliwo abadde ankubidde essimu. Tubadde wano ndowooza. Amalihi ibadihi ibadihi biayati biayati mutaali 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 mutaali. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.